Hadian kecing up ke balakat tu ke Nipur, kaduk kadwai ke kenhun jong ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance, hakas ni palai jong ke tayo, kalayo banyak kenduk yung Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng u Amit Shah, hakanong ba New Delhi, banyak keran halo kecing dawa pentrai kamno, ya ke airline permit hakajala Meghalaya. Henry kene kecinya kendo kam shimla long setia ka baseso bat kam shimla miru kanu kecing kular na menteri baka Sarkar India kan sakan thup langno ya ke jala Meghalaya hapo ka Bengal Eastern Frontier Regulation siaja praspa nyo pholai ban pentrai kamno ya ke airline permit. Kanya kekenhun jong ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam da Menteri Rangba Conrad Kongkal Sangma kalaya kendo yau Amit Shah hakayen sa jong hadian kejing ab ba arsngi kenti ba on khot yakran. Kekenhun ke balalait na kajala kekentup ru yau sembut Menteri Rangba kajala ba Prastun Tensong ki Menteri Sarkar bat ki MLA ki biatrai lang haka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Kanya kecing lek Delhi jong kekenhun na kejala kam dai setia kepala khot hi dau Amit Shah hendrai kedai kepala penbet dau Menteri Rangba kejala banai up hi dalade ya uni Menteri Korbari hanong ba Delhi ba un khot ya kranno. Kanya kekenhun kala lek chanong ba Delhi hakasngi ba ar jong katayo bat hakani hi kasngi ki khubor ki yathu ba Amit Shah ulai khot ya kran ya kekenhun na kejala hakapor shipho baje minmin. Hendrai hadian ula paktin ban pen kendria no ya kene kecing kendo hakasngi ke babot kata hakasngi balang hadian kecing wan pa jong u na kejala Arunachal Pradesh. Hakasngi balang kekenhun kalayo ekendo yo Amit Shah hakapor nyo baje minmin bat hakani kasngi kekenhun kalayo ban batai penya halor ka resolution bala menjur da kayin Robert Hawan kejala ban ya kecing sau jong kipai nong song shnong kejala. Henry hakabakut laong bau Amit Shah uklempen pau setia ya kanu kadak ban pentrai kam ya ke airline permit hapo kejala latno tang kejingkular ba ke Ministry of Home Affairs ke Sarkar Pedeng kan sa syong bisyar ya ke resolution jong ke yeng dorbar thawan kejala bat ya kejing dawa pentrai kam ya ke airline permit. Layathu bau Amit Shah hakane kecinyalang kabalane kumba sau po minute ulapan pau ba kejala Meghalaya kadon kamban penklan shu iki an kibaladon lupa hapo kejala na kabanta ban yada ya ka hok jong ki trai muluk haba airu kejingkular ba ke Sarkar Pedeng kan saya trai lang bat ke Sarkar Meghalaya hakaban ajinya da ya ka hok jong ki pai riulum kejala. Kejingkren ka labon ka Islam kejing kran padu di dalam juru ulas skor hot kemudian interaction dalam juru barok bingkran berkabar pempar dalam juru nikau oma pet Meghalaya kedon gahap ko kasisdil kedil pa kajaka ke balong kedai penyu nak sispa ke ba kawar jongka di wong kedon kalan transport akru ke ba kedika an ke bajara yangi naka jingthit jika putar jbre ki banabar Regio ini hot kata kadang jeng Shah kedai penyu pusen kadang area apa box Sril di kalan transport kodon regio amba ngisu hiap ne marba kasit ji kalong balailan kamdan uput sama biang timna kinu ki kedop ki ban la ban pet jo ki brek marbar negara ko do kam ya ka LP dina kliang jenguhi uklim reject lan di kompersa ek ta demand ke ba ngi gila berpau reyong area kam yang jengu bat ka government of India kena banyak kena besar lo kadika jengdawa kabala terwan yang ka Sarkar Meghalaya kumbah kat nopor ne kat nobna sai gan sim nang mentaban examen ni kene kam kat tungkon sempat pau jong Amit Shah pi kamdan kuno kapor bon ong bang anbu kata ta ban zwin rei nagliang jigi marbang layo ibani kan Islam bat ko besar wong ba alat ba ka Sarkar India ka kwa bat zwin ritakwe ba ngi sutrak long ba persya ek dimaji klub ong em tu kam ILP ong ngan besar yang di kemat belum rak nak sekarang dia habari bak jakwat jengi ya ka ILP di buat komputer tinggi ngapan alat yu berbagi mong toilet nam tam tar om examen tinggi pek ya un examen hando ke bentar pada dikata mereka syong Sarkar bang haban bodi pada nak kapor ban pekamau ba kene ke anu jumpa bahaya kene orlong Kajingkeli yang kau ambu kolong ba larai ke Manipur dan kamban eksamen ke ki daw jingbo bahab ban eksamen ke jala Meghalaya
Namar nalol ke jela mekhlea ka adon lupa ka LP hipor manswa. Redang sian bak sekarang dia penmi ik tundusian temai panweng yak khasi berjanji hel. Ngasau kini boro ki long ki bengin namla pan pediang. Bat yule se ka de sibenta ka jing iben ka jing urot na kaliang ka sekarang dia yak cerai tremluk pok ke jela mekhlea boro ka wei. Ka jing ile kan sedang ni sakmat. Namar kum kolong kat bengidang jam ngi ba sedang man urot yak ka hok ikhtiar jong jaj bendeng boro ka wei. Lamiru kilat pathai kuborum ni ban ong ba wei menteri ba bakwa LP gilong bang tang lai pho hojar andai ka population po jela kadon lai phulai lak ngasau kum kita ki boro kidai sibenta ki balong kren asap namar bang kwa ba kren kata galong ba habanginya ngadu bunai no pra jok sna balej nginya kleng ki public meeting has kleng jino beri nyu trap kasur ko bami ni khot jaj mendu golong ki angdut bak LP kantri kampura po jela boro ko wei ka kerwo ka manong sikinong mikmat kalong anai le kai bat kalawai jong jaj benriu ladap sitang teng menila kai ngatharai ki samla ki wasit hem jong jaj benriu berkawai ladakan step in namadan ban long hi kita kinong talasi jerung jengmi ngatharai wanam keno bagi samla ki sim ya ka an jong kti